abonné leen chaîne Mef7 TV. mu tecc ne yéen kenn ci yéen mën naa lott na ba munta xëy am junni yiw ñu ne ko junni yu bari nuñ koy amee mu ne day wax subhanallahi mi'ata marra day wax subhanallahi téeméeri yoon su ko waxee téeméeri yoon ñu bindal ko junni yoon yàlla ko wax de moo ne boo defee benn mu bind la fukk man jaa bil hasana falahu hasru amsaliha ku def benn ma bindal la fukk boo defee bu dul safaan ba nag mu bind benn waaw ñu ne mu ne laajte ne waaw yéen kenn mënu cee xëy rek am ci junniy tuyaaba junniy yiw ñu ne ko noonu ñu koy amee la bari na di mu ne yusabbihu llahu mi'ata tasbiha subhanallah 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 bu ma tee téeméer rek ñu multiplier ko waaye gis ngeen bonus yi léeg-léeg da ngay jënd rek crédit bi ñëw doon fukki junni waaw yàllaa leen ko dàq nag fuuf fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ayna tadhab fa ayna anta min salati almalaika wa tasbixi alxalaiq wa biha yurzaqun qaal fa qultu wa maada ya rasul allah qaal qul subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah mi'a marra ma bayna tuluci alfajri ila an tusalliya alsubha ta'tika addunya raghima saghira wa yaxluqu allahu azza wa jalla min kulli kalima malakan yusabbihu allah taala ila yawmi alqiyama laka thawaabu wa rawiya Na'man ibnu Bashir an ibni Umar radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wa sallam qaal alladina yadkuruna min jalalillahi wa tasbihihi wa takbirihi wa tahmidihi yan'atifna hawla al-arshi lahunna dawiyun ka dawiyi nahli yudhakkirna bi saahibihinna aw la yuhibbu ahadukum an la yazala inda allahi ma yudhakkar bih wa rawiya abu hurayra annahu sallallahu alayhi wa sallam qaal li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams wa fi riwaaya uxraa zaada laa hawla wala quwwata illa billah wa qaala hiya xayrun min addunya wa ma fiha wa qaala sallallahu alayhi wa sallam ahabbu alkalaam ila allahi taala arba'un subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar laa yadurruka bi ayyihinna bada'ta wa qaala abu dhar radiyallahu anhu qultu ya li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ayul kalaami ahabu ila allahi azza wa jal qaal sallallahu alayhi wa sallam mastafa allahu subhanahu li malaikatihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim wa qaala abu hurayra qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha taala istafa min alkalaami subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar fa ida qaala al-abdu subhanallahi kutibat lahu 20 hasana. abonné leen chaîne Mef7 TV.